El Philippine Overseas Employment Administration o POEA tadale aviso na publiko especialmente con aquellos quien quiere trabajar como un overseas Filipino workers na otro nasyon, evita según con maga-recruitment na social media o na Facebook onde rampante maga-illegal agency y illegal recruitment. Según con el oficial encargado del POEA, Marieta Bellotindos, el social media amoya ahora ta usa instrumento para puede man víctima aquellos maga-illegal recruiters. Please refrain, especially o sometimes sa Facebook, no, you have to consult or verify that with POEA. Nearest POEA or kaya nearest Department of Labor and Employment provincial offices ba or PESO, or just browse or pasukin na ninyo yung official website ng POEA, which is www.poa.gov.ph. Nandun lahat. If you want to check kung itong agency na yan na nagsasabing kumukuha ng tao ay legitimate siya or ano siya, totoo siya, pwede niyong makita yan sa website ng POEA. Tiene según estos te pidi pa una sen o tamandaman deposit sen na banco para puede según hacer fronto el proceso de magapapeles. Y reitera si Bellotindos para chequear con maga-recruitment na Facebook y social media por medio de verificar na oficina del POEA. No según cree especialmente si el recruitment hindi tarikiri con el proceso de papeles na POEA. Todo según papeles debe pasar na POEA antes puede salir para na otro nación el un OFW. Además si Bellotindos y reitera también con el tres manera que la puede man apply trabajo na otro nasyon. Uno aquí se llama agency hiring, onde un special recruitment activity ta kundusi na maga-barangay. So pag mag-agency hire, mag-apply ka sa agency, dapat kilala mo yung alam mo yung agency na yan ay registered, may opisina, at yung mga tao na yan ay may mga authority, no, meron silang mga accreditation with POEA. Then alamin na tsaka may sapat silang job order. Ibig sabihin yung isang agency na yan, legitimate agency, may mga job orders yan. O ano yung mga dapat lang nilang kukunin, HSW ba, mga service crew ba. So marami dapat i-check din yan. So pag agency hiring, meron yang placement fee. Puera con este tali también el government hiring y name hiring o el direct hiring. Na government hiring mismo gobierno el taman hire onde debe lang somete maga-requerimientos na POEA y el POEA amo el quien envía con maga-aplikasyon oficina central. Sa amin, sa POEA, pag sinabing G2G, government to government hiring, ang aplikante must submit their file folders or applications to POEA. To lahat ng POEA offices, and or maybe DOL or PESO, kung walang POEA, they will accept their applications provided doon sa kung anong RSF, kung anong merong job order meron para sa G2G or government. Example, yung Ministry of Health for Saudi Arabia. Puede también según chequea otros información na website del POEA. Taase también acorda el POEA con maga OFW para pirmi man secure kontrata desde el di ila employer, especialmente si virando na país. Crisel Almonía, Dateline Zamboanga.